Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan at Denver. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. High school ak idinamamok ni Althea. May sa lugar tinagapuan mi. Isu nga amamumi titunggal maysa. Ket uray no marigrig at aklaeng, saan ang nagbalin alapad daytoy, tapno magustuhan dagiti dadakkel na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Denver, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kumusta kayon kan ni Althea? Nagaram ka din kan kuana? Saan pa'y? Apay mat? Nabayagan akras mo ni Althea. Saan ka di? Baknang da Althea, marigrigat kami laeng. Amang ano dida kaya't dagiti naganak na. Naanos kan man nakaawat ti ina ni Althea. Saan akas ka dagiti daduma dita? Denver? Ni, pukpukawan na ka ni Althea. Kunakon kat, crush na kamat. Andaytan, umayan dito enta. Muna akon, anda pa'y klasik. Denver? Apay di nakikaskaso. Di mo pa'y matreplyan dagiti text ko kan ka. Kasano nga tang ibagak nga wanlot ko? Nakababain kan kwa na. Denver! Kasasao ka. Kuha nga min. Busy ak, iso asaan ka amareplyan. Tinulungak nga min ni nanang ijitalon. Kasta ka di? Sana bali. Tama kasarita ka ita. Mangrugin ti klase tayo. Agid dantan ang mapanit ti classroom tayo. Agawid ka din, Denver? Urayek pa ni Ray. Saan da pa nga min na-dismiss? Kasta ka di? Nadagsan sa dagita igam mo, alibro. Tulungan kan. Wen nga rod, masapul ko ngamin dagito'y para iti-research tayo. Adda ka di mang sukon kan ka? Or-urahin nak ni Mami ijay gate. Itulod mo lang dagiti libro ijay lugan mi, ha? Ha? Okay. Ay, uwin gayam. Urahin nak ijay gate inton agsapa, ha? Ha? Taapay. Agiddantan asumra. Althea, asino ti kadwam? Boyfriend mo ka di? Ni Denver, Mami. Iso nga tayo is-istorya kan ka-crush ko. Naimbaga malamyo, ma'am. Ay na, di nakawagan iti ma'am. Mabalin mo't nga antilatan. Sige, auntie. Si kagayam ti crush ti anak ko. Ha? Ay na, awan maibagak. Talaga nalaing nga agpili to'y anak ko. Si kamot, Mami. Ang mga nuliklikan na ko ni Denver, ti kasta nga ibagam. Awan mo ti madi nga imbagak, Althea. Kat panagkita kan kwa na. Nasingpat. Kan mapagtalkan abaro. Masapol ka di pa nga orayom ni Althea. Katno kaseksyon na mat. Anday ta ka manin. Ure umuna kalatan, Sige nga ron, isuti ko nam. Aday tanti ko si Althea. Denver! Itay ka kadipay dito, eh? Wen? Itay pa yung urahin ka? Ay, imbagman ta na uray na. Isumati ko nam. Althea, umunakan iji classroom yo. Kasaritak biit ni Denver. Ha? Okay, Mami. Anya ka diti bagayo, auntie? Amangan no kaya't mo tagpasyar iji banay. Ha? Nakababain. Awan ti rumbang apagpainam. Kaya't ka ngamin ama-am-am mo na imbag. Manalon lang dagiti naganak ko, auntie. Saan aparikot kanyak no manalon dalaang. Kanayon ko ida makita diti lugar tayo. Ngam saan ko pa'y ida nakasarsarita.
Ngamin, kasla man nagbabaindamat akaskan ka. Pudno day ta, auntie. Sige inakon. Taadapay na patag apapanak. Agpasyar kan to ije balay inton malam, ha? Taagluto ak iti pangrabyan tayo. Ituloy tanto ti agistorya. Asino day takadwayo abaro, Han? Ni Denver, Han. Isu ka di tinobyo, Althea? Kwa? Agar-aram pa laang, Daddy. Sige, agina na kayo pa'y. Kalpasan na, katmangan tayo. Ano samtoy balay mi Denver? Ngamin, di ako nasangot naglinis. Ha? Kwa, dakal, kan nagpintas to'y balayo. Ngamjay balay mi. Sana bale, tainton makaturpos ka, kan makastra ka itinatalgad at trabaho. Makaipatakder kan tumat iti kastoy abalay. Denver, anya trabaho dagiti naganak mo? Manalon dalaeng, sir? Maragsakanak, tauray no manalon dalaeng, kat mapagadalda ka. Swerte ka kadagiti naganak mo. Denver? Anya day jay, Althea? Tangay, nabayag kamatan nga agar-aram kanyak. Sungbatan kan. Pudno ka di timbaga, Althea? No kasta? Girlfriend kan? Ay na, agyaman na ka. Ikarik, si ka lang ti babae nga ayatak tong palbiag ko. Denver. Inarakop na kamatan. Ay, ayatan ka unay, Denver. Katsapay ko mata di naklukwan. Di ka madanagan. Sa anak mata babaero. Sika talaga. Into nagawidak. Ibagak ka ni Mami asinong batan kan. Ha? Maragsakan to lakit di dayjay. Denver, congratulations! Congratulations, matkan ka. Pag-iskulaam nga iti kolehiyo. No sa dino ti pag-iskwilaam, ijayak met. Iti kasta, kanayin tangag kadwa. Tiko na ni Mami. Agadalak iti may sa asikat nga universidad. Sa dino? Ijay Bagyo. Ijay nga minti ayan ti kurso akayat ko. Awan parikot iti daytay. Ibagak kadananang kantatang ko. Tagadalak met iti Bagyo. Iti kasta, kanayon tanton nga kadkadwa. Congratulations, anak ko. Nakapagturpos ka matlangan iti high school. Ay, pasensya ka na, anak, Tawan na isaga na pagsasangwan tayaw. Ngamin, yururnungan mi ti pagadal mo iti kolehyaw. O kailangan kanyak, tatang. Tinapatag. Nasalon at tayo. Kan agkakadwa tayo ita graduation ko. Agyaman kami kan kaanak ko. Kat pagadalam ngay narod iti kolehyo. Numabalin, ijay ko mabagyo. Hello, babe. Api, adi mo replyan dagiti text ko. Adda kami ngamin dito'y talon, babe. Ha? Kasta ka di? Kumusta ka, Maten? Kayat ko nga ti rumwar. Tawan ti kadwak diti balay. Ay, pasensya kan, babe, Busy ak ngamin dito'y talon mi. Sapay ko matamawatan, nak. Anya nga tano, umayak di tayan nyo, babe. Ha? Iti kasta, adamang kasarsarita. Sika man. Okay nga, Rod. Umayak di ta. Sige. Agananad ka ti umay mo dito'y, Ang mga nudi mo amo ti magna iti tambak. Tatang, ada ni Althea. Nay, adda kamot gayam balasang kao. Wen tata, kayat ko tagpasyar dito ayan nyo. Ang mga noong tanak kadagiti naganak mao. Saan tata? In-text ko ka ni Mami nga umayak dito'y. Nasayaat nga rod no kasta. Nalatak apagadalan ti naginrolan ta, Althea. Katuan umay ka.
Kitaan ta ti classroom tayo. Kaslasaan ko akabalan ti kurso nga in-enroll ko. Relax ka laang, babe. Mamati ak. Kabailan ta adwa daytoy. Ti may sapay aparikot. Nangina ti tuition fee dito eh. Amang ano saan nakabala na bayadan dananang kan tatang. Dayta ti pagparparikutam. Mabalin mo mati agpatulong kada mami Ha? Uy, saanin babe? Kunak man, no kayat mo nga agkadwata. Kayat ko kasla di migayam kabalan ti gastos. Saan ako nagtuloy ti panagadal ko, babe? Ngamin, agsakit ni tatang. Iso atay pagbayat ko iti tuition fee. Inggatang da iti hagas na. Kasta ka di? Masapol nga agsarda nga iti panagadal ko. Di ka agliday. Kanayon tamat nga agtinex, san aya? Wan matkit di ibagak to ka ni mami. Amang ano ada may pabulod na kan ka. Saanan, babe? Agtrabaho aklangan. Ket kasano? Agpabagyo kayo ton bigat, babe? When, babe? Sige. Bisitahan kan to iti boarding house mo. Sapay ko tadinak isuksukat iti sa bali. Denver? Sika ka di data? Ray? Wen, siyak detoy. Apay, simardeng ka iti panagadal mo? Wen? Tawan busbusak iti panagadal ko. Isong agtrabaho akpay. Kasta ka di. Awon gayam. Adda training ti SAF ijay Manila. Mga ano kayat mo apadasan? Mapan ka di? Wen, isuan nagawidak. Ta isimpak dagiti papeles ko. Tiksan nak to, no nakapagdesisyon kan. Oh, sige, Ray. Ni Ray ka di tay limabas akasarsaritam itay. Wananang, ket kunana, isagana na dagiti papeles na. Tag-training ka no iti SAF. Kayat ko kumamot apadasan, nanang. Ay na, delikado day ta saan ka di anak ko. Nanang, dakkel ti sweldo, lumapagasata na. Hello, Althea? Aggraduara kon itatawan, babe. Ngam saan ka pa yung enroll? Babe, agaplayak nga ag-training iti SAF iti Manila. Anya? No mapagasata na, dakkel to ti sweldok. Tapno mapaagas ko mata ni tatang. Kan makaipatakderak iti dakkel abalay. Sigurado ka iti tayo ta plano? Wen, agrubuat kami nga rod kini Ray inton madamdama. Ang mga nada makita ka sa bali ijay, babe. Babe, training ti rason no apay amapanak ijay. Apay ko mga agbiro kak iti sa bali. Ket adda ka matan. Oh, apay analiday ka. Saan matan nga agreply ni Althea kanyak? Amangan no addan sa bali akaayan ayat na. Saan abale? Tamanulangan nga aldaw. Malpason ti training tayo. Amang ano nasakit tinakam na kanyak. Mano nga minabulan na sana ka nag-text kan ko na. Maawatan namat kuma. Taadamot nga road training tayo. Samay sa para matlaang iti masakbayan nyo dahito yung araramidem. Kaya't kung ti agawid, mailiwak unayin kan ko na. Ay unay kan aya Denver. Manulangan nga aldaw. Malpasan ti training tayo. Ano sampay? Nakapasata iti training tayo, Denver. Kat mabalinta pa iti agbakasyon. Agsublitan tumutlaeng, inton agrugitan iti trabaho ta. Maragsakan tulakid din ni nanang inton maamuan na daytoy. Maipaagas kong tumata ni tatang. Awaga mo ni Althea.
ipakaamom nga agawid kan. Jak nga rod makontak ti number na. Angam sa na bale. Kasaritak tumatlaeng, inton sumangpet ta ijay lugar tayo. Ay na, agiaman kami ta nakaawin kamutlaan ng anak ko. Kumusta ngay mo ti training mo? Nakapasaak nanang. Ha? At danton pagtrabahwak. Kat may paagas konton ni tatang. Ay na, anak ko. Ni tatang ngay. Denver. Tatang, mailiwak unayin kada kayo. Ay, mailiw kami matkan ka, anak ko. Wan gayam anak ko. Kumusta kayo ngay kan ni Althea? Jak nga rod makontak, nanang. Ngam, inak to bisitaan ni Jebalay na inton madamdama. Wan anak ko. Engkanto sa rungkaran ni Althea. Auntie, adda ka din ni Althea? Adda, kasangsangpot na lang itay. Mabiit lang tayabak. Althea! Umay ka ditoy, adda bisitam. Asino, mami? Ni ka di Jeho dayta? Bumaba ka, taumay mo kitaan. Auntie, asino ti Jeho nga ibagbagana? Ni Althea ton ti kasaritam barok. Ngamin, binagbaga akmat. Ngam dinakmat dinungag. Anyat kaya tiyo asawan? Adaytan ni Althea. Sige, agsarita kayo. Tadala aramidak ije kusina. Althea. Denver? Anyat ar-aramidam ditoy? Siyempre, kailiw ka. Kaya't ka makasarita, babe. Nasayaat mo timay ka. Ladingitak, Denver. Ngam nalpasan ti amin kadata. Babe, di mo kumamat ibaga ti kasta. Amumat nga ayatan ka. Pasensya ka. Taitaak lang nga nakaawid. Kalkalpas namin ti training mi. Ladingitak, Denver. Masikuga ko. Anya? Inton sumarunon abulan, tikalay sami kan ni Jeho. Sobra anasakit kanyak ti amin, Mr. Lonely. Ngam awanen mabalin ko. Nagsubliak nga ro di Manila, katagyaman tanakaornongak iti pinang parenovate mi, iti balay mi. Kan na ipaagas kumatan ni tatang ko. Kanayon kulatta malaglagip ni Althea. Kat makarikna aklatta iti sakit. Jak ammo, no kasanok amalipatan ti babae, nga inayat ko unay. Tuy pagayam mo, Denver. Pagayam Denver, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Kastay kunadan, tunggal maysa, ket adda ayat anakay batugan na. Ngarod, saan ani Althea ti paraken ka? Dumtang tumatkan ka ti pakay batugam nga ayat. Masaktan ka man gapuken ayat, nga maagasan tumatlaeng babaen ken ni ayat. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan at Denver, manipod iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Selo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.